Podatok včera po stretnuću u budinku motohotela u Adaševcu ministra Aleksandra Vulina i nadbiskupa Beogradskog Stanislava Hočevara vyniesol direktor Caritasu otec Vladislav Varga, ktorý tiež so dekanom Srímským i parochom Šidjanským Mihajlom Režákom i volonterami zo opštiny Šid prisustvoval na stretnuću. Jak minister Vulin naglašel, on aktivnosti Caritasa provádzi od Preševa po Šid i po teraz pomoc Caritas obezpečil u vrednosti od 1,5 milióny evra i cerkva pravi partner državi u tej humanitárnej akciji i aktivnostoch. Po slovoch direktora Vargi, sredstva obezpečení za kupovanje novoho oblječiva za žimu i obuj, jak i za drugi potrebi, a šidsku robotu okonča volontere Caritasu zo Šidu. Včera im však pre Šid prešlo već od 2500 migranti, a očekuje se, že teľo bude i nješka, co veľo menej, jak prešlih dňoch.